Assalamualaikum dun sana sadonyo sebut balik sana di channel YouTube Jeffrey Kambang. Kini ko ke Masjid Raya Sumbar menunggu kedatangan Ustadz Haji Abdul Somad LCMA ke Masjid Raya Sumbar. Situasi Masjid Raya Sumbar menunggu kedatangan Ustadz Abdul Somad. Mulai pade sana, mulai rame. Suasana Masjid Raya sana menunggu kedatangan Ustadz Abdul Somad. Lah pade. Pilihan mo. Iya. Ya. Ya. Ya.